tad kad smo mi krenuli, rat je bio daleko, niko nije o tome razmišljao. Mislim, to je bila 88. godina. Danas, kad sve znaš unazad, kad možeš vidjeti čitavu sliku, onda je lako reći znao sam ja tad već. Mi nismo znali ništa, mislim, to je jedina istina. Niti smo se bavili tim. Svirali smo i to nam je bilo najviše u glavi. Sad u Bosni se počelo kuhat ko sad mi miting zamir, mi ćemo nešto tim postići, i došli bendovi tuzlanski, svirali. Znači mi smo svirali kao da smo i krenuli, rat jao se svira, probe su, zebancije koje će to stati za 15 minuta. Smo morali otkazati koncerte, bi ga ovi digli u zrak autobus tamo ispred škole na Pazaru. Jedan dan mi došli koncert, sve skupili se ljudi, došla vojna policija i zatvorili sve, ne može vam tamo. Bila diverzija, jebi ga neko postavio bombu, postavio C4, jebi ga je otišlo sve, rupa se napravila tamo. Govorimo o rock'n'roll bendovima da smo imali možda 2 pakla žica i da nam na tih 12 žica se odsviralo vjerovatno 40 koncerata. Ja sam imao recimo pojačalo na koje smo se na svircu gimnaziji uključi se i bas gitara, ritam gitara i mikrofon. To je bilo interesantno recimo sa 2 pojačala pravite svirku i onda u jednom momentu pred sami početak Frankiev Roland prestane da radi i onda svi sviramo na jedno pojačalo i tako. Ja mislim da kad me neko pitao hoćeš da ti dam vreću brašna i lupam gluposti, školjku jaja ili nove žice, nema priče, mislim, žice su bile veliki problem.